Deng Niaw ba ye piwro cha Rangdajied News Channel. Ne kesngi das dang ya ka Meghalaya State League arjar apole. Lengba kini ke kubor kwa ipentip chupi ki ba wa ne kesngi ke khat arterik ubanai me arjar apole das dang ya ka Meghalaya State League hamadan kianang ba stadium jowai. Hakani ke league de em ka wa arposan ligi team ki wo yakun da wan wai perda ya ka da menteri wapai ya ka chnat sport ushaklir warjri DWM lang UMLA ketujuai constituency hejo iporle woman kam u chairman younger state muda wailat miki shilla waki nong penlai ya ke Meghalaya State League waki ba yang kerilom jentia ki tim ki wadi yakun ne kesni to haperdi ke Niaw Wasa United wa Rangdajied FC hakani ke jing yakun Rangdajied FC de job ko ya ke Niaw Wasa United da arla not ya ke gol ke weneng kong Rangdajied FC da yok wo tap da walam suk nong klau haka minit ke wali koso katwa ya ke gol ke wa arwan da tap da udame huns i haka minit ke wan rupau we hadu wakut ke ni ke jing le Rangdajied FC de yok ko ya ke jing job ne kesngi na gebenta ki kubor woman kesngi snya bha ulai wo subscribe ya Rangdajied News Channel kublai chibo